Om Swastiastu. Engge alit-alite kecunduk malih sareng ibu ring pepelajaran bahasa Bali. Ne mangkin alit-alite jagi melajah nyurat aksara Bali. Urung lantur ke nyurat aksara Bali, mangkin ibu jagi nelatarang utawi nyelasang dumun. Aksara Bali punika kekepada dos 3. Aksara Rastra, Swala Lita, miwa aksara Mudra. Nah, aksara Rastra ni punika keanggen nyurat aksara Bali lumrah. Yening aksara Swala Lita keanggen nyurat bahasa Kawi. Aksara Mudra, aksara sane keanggen nyuratang indek kediat mikaan sekadi usada pengurip-ngurip miwa sane lianan. Pilihan aksara Bali, wenten aksara suara utawi vokal, wenten aksara wianjana utawi konsonan. Sedurung ngelantur ke nyurat aksara Bali, sane pinih penting niki, nggih. Alit-alite patut ngapalang utawi nginget napi kemanten aksara wianjana. A, ne, ca, ra, ke, data, sawala, maga, banga, pajayanya. Nike aksaranya nih. Sane ring niki wenten gantungan miwah gempelan. Niki patut pesan alit-alite mangde uning. Mangde inget. Yening sampun inget, pasti mersidayang nyalin utawi nyurat aksara Bali. Pengangge suara. Pengangge suara puniki ulu, genahnya ring beduur memunyi i. Suku, genahnya ring sor utawi beten memunyi u. Taleng, genahnya ring arep utawi muka memunyi e. Pepet, genahnya ring beduur memunyi e. Taleng tedong memunyi o. Genahnya wenten ring arep utawi muka, wenten ring belakang. Nah, tedong niki memunyi a. Yening alit-alite nyurat aksara Bali ring buku alit-alite soang-soang. Sane mangkin cinga ring aksara wianjana. Iki contohnya nih ma. Yening nyurat aksara Bali, alit-alite patut nyuratnya nih megantung. Napi sani kewastanin megantung, ring buku tulis punika wenten garis. Nah, yening megantung aksara wianjana punika genahnya nih atep utawi nempel ring garis di bedur. Ya, jadi aksara Bali aksara wianjananya ditulis menempel di atas garis, ya, di bawah garis ini. Dan ukuran aksara Balinya setengah dari niki, setengah saja, jangan terlalu besar nyurat aksara Bali. Nah, terus niki wenten gantungan. Gantungan utawi gempelan sane sampun kecinga iwau genahnya ring beten aksara wianjana di bawah aksara wianjana. Kalau gempelan dia tempatnya di sebelah aksara wianjana. Nah, terus nriki wenten pengangge suara. Pengangge suara punika sekadi a, i, u, e, o, e. Sane sampun ketelatarang iwau. Sekadi ulu, suku, pepet, taleng nike pengangge suara. Niki yening suku genahnya ring sor utawi di beten atau di bawah. Nah, yening nyurat aksara Bali, alit-alite patut ngelangkar satu baris atau mengkosongkan. Kosongkan satu baris, baru buat lagi di bawahnya. Sampun uning, ya, dikosongkan.
menyurat aksara Bali, menulis aksara Bali itu wajib ini dikosongkan. Ya. Nah, mungkin wenten contoh nyuratnya nih. Inggih, niki wenten contoh alit-alite nyurat aksara Bali. Nah, sering mungkin sekadi baju. Nggih. Niki aksara ba, aksara ja, kedagingan suku memunyi u dadosne baju. Alih, mako. Alit-alite ngambil aksara ma. Niki, ma dumun. Terus aksara ka, maka. Mangdem memunyi mako, alit-alite dagingin niki pengangge suara o. Mako. Wanda, menggantung. Ingat tak? Aksara wa. Terus ngerera alit-alite aksara na. Dadosne wana. Mangde memunyi da, alit-alite ngerera gantungan da. Riki gantungan da. Nah, gantungan da genahang ring betennya nih. Dadosne langsung membaca Wanda. Ini sampun. Kumpi. Kumpi. Alit-alite ngerera aksara ka. Alit-alite ngerera aksara ka. Mangde memunyi ku, alit-alite medaging suku memunyi u, ku. Terus alit-alite ngerera aksara ma, kuma. Mangde memunyi pi, kuma, alit-alite ngerera gantungan pa. Dadosne kumpa. Mangde memunyi i kedagingin ulu. Dadosne kumpi. Sekadi punika. Alit-alite mekarya dumun ka dagingin suku ku. Dagingin aksara ma, kuma. Mangde memunyi kumpi, tambahin aksara gantungan pi atau tempelan pa. Nah, gara gini ki kumpi dadosne. Wanta asa punike sane ibu telah tarang dumogi alit-alite makasami uning cara nyurat aksara Bali. Inggih Ibu lunasi nampura yening wenten keiwangan ibu puputang pelajaran puniki antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.